Selesai. Saud ma tinggal honoku sudah portigion. Silehon hatuaon si saleleng nai. Ale Waldemar o Pudion junjungan sinabela sirang maho sian hami borhat maho sian hutam jalabongot matu huta na badiai ima huta Jerusalem na manutong tinggal hon marura partangisanon jalahalason ma tano na pinarbagabagay sahat rodi saleleng ni leleng na. Amen. Pinasahat ma tu keluarga ditutup ma. Melurung siko mereka hita asal laos borhat. Banyak deh. Taujud emang mulai sian ayat Martangiang mahita Ale Tuhan Yesus Kristus posat diri nungabongot tu bagasan hahulumon ni hamatean tartanom jalahehe diari patuluhon kupangiduhami parbadiay matanomanon asadongan nami nahusuat ton hami dison hehe rapon ho jala mangulu di bagasan hamulyaunmu rodi saleleng ni leleng na. Amen. Amen. Karena semua oh di badannya Orang kanan. Dorong. Lagi. Ayo langsung ngomong ke sini. Ke sini. Itu mau masih mau.
Menurut Pak Beton. Nunga tardidi jalan nunga mangulahi tubuh ho. Siya naik dohot siang tot di porbadia. Halason mapaskan Tuhani rodi saleleng nileleng na. Amen. Sayang giat mah hinadenggan nausuan saleleng dingolum. Didungat taon marbungaran may songon khusus ni bunga-bungaon. Amin. Ale Waldemar oku Dion junjungan doli sinabela siatano do di toppaho dala ikon mula musetutano tadi talon Kristus maha mateani dala dipay baru ma donga taon di bagasan haheheon ni at kahalak nau motivis. Ale Waldemar o pudio jujungan sinabela na hinahulongan margite na mabuan tada hamonangan ni Kristus saibongot mahotu hanguluan na manuttong ibagasan guarnyama tuhot anak tuhot toti porbadia. Amen. Tapasahat ma akatangyang pangiduata hamuak kadungan katanyakun ma saunari dongata nang tartanong dison ang dia tijakon Tuhani ibana dihanguluan dohot kasunangan natotong ali Jesus Kristus nunga didokho audo haheheyon dohot hanguluan na mangudu huhut porsea diaw naso tupamate ibana sa liling-liling na upangiduhami tuho pahehe madongan namion jala pauba madaging na leon gabilos daging na sangapi martangi ang magita Panginoon mo Tuhan pangiang namin. Ale Jesus Kristus dumate si Lazarus itang si Godo ibana say marlomo ni roha maho mga pusi na sa Iloilo siyan si malolong namin martangi ang magita Panginoon mo Tuhan pangiang namin. Ale Jesus Kristus nyodar ni asin ni roham sa dia puni hodo at ka na marsa roha upang iduhami tuho sabay mahaporsyaw nami dohot paklimon nami igolong ni roham ang dia tarapul roha nami martangi ang mahita Panginoon mo Tuhan pangiang namin. Kapasada masudia katangyang tay rak mahita magdo tangyang ni Tuhani Anami na di panuaginjang sa pinorbadia magwarmu sa Roma harajawanmu sa saut malomom di banu tungod sa mga panagijang leon madihami sa darion si pangalan nami si ganupari sa mga dosa nami sa panasa nami
Isawasali akan nomor 21 kami. Unang kami tugiyon pangjunan. Kalua mahami siyan pangago. Amin. Ali di bata na sumbasa, pasingot maturuhan namin. Nahola satok isabindo ngon nami di tanoon. Jala nasotot ndo tikini hanamate nami. Upang idungani tuho. Say idungani to di purbejay mahami tong. Asa tubuha porsyaw nami, hospat dimon nami. Labagas solong nirohan nami nida sudidongan. Say songoni mahami pasaut tolong nirohan. Saliling dimon nami. Galadung mate hami subut. Kapungu jala pasada mahami. Doot di akadungan namin mananaw majugan kami. Ibagasan hamulyaon mo naman otong Martiti Kristi Tuhan namin. Amen. Martiti siyan asing irongan ni bata. Tay maradian madungat taon. Doot di akadungan naong motingi. Ibagasan dami ni Tuhani. Rodi sa leleng nililing na. Amen. Ibagasan guarniama doot anak doktor di Bubadia. Amen. Amen. Leon na titi keluarga. Ano pagkiraan bulan ng lakas na sa pagpapit. Nong saya turun. Nong saya turun sa sit nasing.